Pitip kapun kabaya yutam naga company Motorola kade katoga Motorola H60 Fusion. Ban ngala bandong kajing ya yeu jong kena model kala contribute cibun ya ke Motorola bahkan yo ya ke kerdan banyo hapo India haka market share. Ban yo haga na ke position ke banyo lane la ruban ong ke hapo ke top 10 kamlong ke basuk ya ki brand. Lada supet tang haki reviews jong kena pun haka Flipkart ru la palat silak arbu prah jartam. Tehangne kapeni bakade ke most popular pun jongka. Tementa kumba pilai tim bakana ke Motorola kadang sidep launch lane penmi ya ke suksesor jong kene kata kadeka Motorola H70 Fusion. Bat kini ki H series jong KM kide ki bakam biang haki kamera jongki. Tehakana ke video nginya persiang ban page ya ki features jong kene ke pun ban nginya page hadukan no kila upgrade naga toka H60 Fusion. Nginya page chwa haka desain jongka. Kadisan jongka tekalong typical Motorola style mo. Kamut ka kam idrong katoka height jongka neka penyeng jongka. Bat ka kam rit katoka width jongka la neka side jongka. Kipun ke balong kumne ki kamlong comfortable ban kam tam ya ki bru ke ba kam rit ne kam tebian ki sampri akti jongki balada pipit ba kala nang kam rounded gitu ki snap jongka tah ka bil jongka pat ka body jongka kila snada ki plastik lane ki polycarbonate kabak jongka pat ki snada kita ki kenja material ki balong kum ki fabric finish bat ki feels premium ba ha ka thickness ne ka jingruben jongka ka poi kumbah 9.2 mm Walada kila aido bateri bakam heru hakan nega thickness te kadang long ke baslim. Wat hadu ke weight nega jingkia jong karu kadang hap haki kerdan jong kipun ki basting. Namar ka poi kumba sispak kendai pelai gram. Haki sim card ka support dagi dual nano sim card. Haka IP rating ka support daga IP68 bat ka 69. Kamut kala long ka water resistance. Nangta haka durability kala yoru ya kata ka military grade certified. Daga MIL 810H. Teban unlock ya kena kepun kila ada ke under display fingerprint daga optical sensor. Haki color spot kadon lai jan. Handrai ban kono ru la sim jingga ya kini ki kerteng jongki color jongka. Kabarang kong kata ka pantun silhoid. Ni ban kono ru la sim jingga ya kena ka color. Nangta ka baar pat kata ka pantun country air. Bat ka balai pat ka pantun blue surf. Tementa pan ini poi haka display jongka. Kajing hak ka display jongka na kepun ka point 0.9 inci. Da kata ka 1.5K quad curve AMOLED display. Kata ka 10 bit ke HDR10 plus bat kata ka 100% DCI-P3 ru ka support. Haga refresh rate ka support daga sispa 1000 Hz. Nangta haka brightness kan spa nits kata ka HBM bat hadu 1000 spa nits bat ka peak brightness jongka. Nangta haka to screen to body ratio jongka kayo hadu khandai 100%. Kata ka mut la rib ba kitu ki bezel lana kitu ki benta bayong katoka display jongka. Tekana ke display jongka kan best ba kata ka viewing experience jongka. Bat ka donru ya kata ka smart water touch. Kamut da jihi malum lagi ketiru ka touch jongka kan respond bed. Nangta ban yada ya kana ke display jongka kila ada ke Gorilla Glass 7i. Hakan ke segmen tekana ke display jongka kala biang Teman-teman nyepoi hau chipset lana prosesor jongka. Chipset lana prosesor kila kana ke pun kata da Snapdragon 7S Gen 4 bat 1 nanometer kisnaya Menta labun ki pun ba ai dau no prosesor kum haka to nothing pun 4A. Tenaga ta gadau ngatharai phila active hi ba uno prosesor ude balance prosesor kamut umde ubatlot than ne umde baklan handre la daya compare une bat uto ubakil ai haka to 60 Fusion te khamla une ka haka antutu score uyo hadu kumba similian kadba ha uto ubakil ai haka 60 Fusion u Dimensity 7400 haka antutu score uyo tang kumba pralak AA te kata kamut khamla une sibun ya kato. Haki games kum ka BGMI kala support daga sispa 40 FPS. Kadba haka Call of Duty Mobile pat ka support daga 90 FPS. Nangta ban penduna ya ka hint kila airu ya kata ka vapor cooling chamber daga 1140 mm². Tenangta haki software pan kana ka pun kila ada ka Android 16 bat uta Hello UI jongka. Haki updates pan kan yo hadu live name kita ki OS update la nagi Android update bat hadu sans name kin aya kita ki security update. Bat haki AI features ru ki don cibun teli ki ai haka nagapun kum ka circle to search ka Google Gemini Live ki Moto AI nangta kila ai ru ya utau Copilot Perplexity badang don cibun kiwe ru teman-teman ini poi haka rambat ka storage jongka kana kapun ka don hadu lai teli kita ki rambat ki storage variant ka banangkong ki ada ka prajibi ka rambat si separuh prajibi ka storage ka baar ki ada ka prajibi ka rambat arspa 1.2 GB ka storage ka balai pat ki ada ka kat RGB ka ram bat arspa 1.2 GB ka storage ka ram kila ai kana kapun kata ada ka LPDDR5X bat ka storage pat ki ada ka UFS 3.1 haki ne ki liang telak biang pelan namar bakila ada ki ram bat ki storage ki bakam stand. Teman-teman ini pah ke kamera jongka ke baki cam focus. Karena kepun ke don arteli ki kamera jongka nadin. Handre ka i kumba ke don lai telimo. Ka banangkong ki ada ka 1 megapixel ke primary kamera jongka bat ke support ruya ka OIS. Haka sensor jongka na ke kamera jongka kila ada ka Sony Lithia 710.
Bat kana kapun kande ke banangkong ke bapanon kam da uneu sensor batamai. Uneu kamla kendiat na sensor bakila ai hakatuka 60 fusion. Namar hakatu ki ada Sony Litia 700. Hagi video ka support da ke 4K 30 fps. Lada ka support da ke 60 fps da labiang phamo. Hakana kapun layo i bakila ai ruya katuka horizontal lock ka bangi i baki ai hakatuka Samsung Galaxy S26 Ultra. Kane kayarap ban lock ya ka frame hakapor ba record video yano ban kam is stable ka video. Hakana ke phone takam don ya kataka telefoto kamera. Namar ki phone ki ba ay ya kataka telefoto kamera ki pon flop pan haka ultra wide kamera. Kat ba hakan nepat ka ultra wide kamera jong kata kala biang kata bakil ada ka khatla megapixel. Teya ki briu ki ba kam don kam ya ka ultra wide kamera kumanga taka biang kana ke phone. Te hakador bakil ay ya kana ke phone te kam nyar ban yo ki phone ki ba ay ya ka ultra wide kamera ka ba kam klan. Namar kana ka ultra wide kamera jong ka kala support daki 4K video ru. Wat daki pun ki ba sapusan san peu hajar ru dang don ki pun ki ba ada ki ba flop ka ultra wide kamera jongki kata tang pra megapixel. Nang ta hakini ki motor la hakana ka juk ka ultra wide kamera jongki la ruban penon kam kum ka makro kamera ban shot ya kidur close up. Bat saka we ka feature bakam kerpang ka baki sai ai tang haki pun rem dor kata baki la unlock ban la ban switch na ka 1x sya ka 0.5x kat badang record artan. Lada nga bata kumne pinom yas ngatu dengan cu nuksa kumne tersepos lada pi record video daga 1x daga toga main kamera jongka lada pi record dagi full HD resolution pin yo i kandon katoga 0.5x ru lada pi kwa ban switch handre hagine ki model berim ki bom support ya kata pinap ban switch wa haswa ba pin record ngaru menta ngabat daga pun motor la handre namar bakala kamrim kana ga model ka H40 Neo tekam don ya kata ga option. Tesupit nuksa hakana ke kamera jonga ka banga screen record. Hangne PE banga record daga naga main kamera ka default 1x. Hanre lada de daga naga pun batama nang nena site PNI kan don kata option batho 0.5x. Te kata ke mode la ban switch naga normal mode ka 1x syaka 0.5x. Kat badang record artat. Hanre ya gitu gibam support pan hab ban post shwa ya ke video. Hangta la ban switch kum kan nega batamai la ban switch hakapor ba record ru. Hanre kata kan support tang lada pi record daki full HD resolution. Daki 4K resolution tengam tharai kan support. Tesa check ya kata lada de ba pithet ya kana phone. Haga topat ka ba stream kum ka kamera katu kam de ka kamera handre ka de kata ka 3-in-1 light sensor. Te haka front kamera jong kapat kila ada ka live 4 megapixel bat haka neru kala support daka 4K 30 fps. Te ka kamera jong ka ta kala kambiang mo ki feature jong ka khantam ya kitu ki ba khamdon kam ya ka ultra wide kamera lada ka support le da ka 60 fps tala nang kam best ju taman tapan ni po hau bateri jongka kana ka phone kila upgrade sibun na bateri jongka toga 60 fusion hakane kila ada 1000 mAh kat bah ka toga 60 fusion pat ki aitang dau 1000 100 mAh ta kata ka mut hakane kila sedang ban ada kita ki silicon carbon bateri kijat bateri teknologi batamai. Nagata kadau wat lada ka hek bateri ru kidang la ban ai da ka bakam slim ka body jongka namar ki silicon carbon bateri kila ban store bun syak ki energy wat haka size bastang ne barit bateri ru lane kata ka baki ong ka energy density tenang ta hau charger pat ki adau 1000 watt bat hau tu data kabel jongka pat ki adau type C to type C kamut baro arliang da type C nang ta hau tu USB port pat ki adau USB 2.0 temen ta hakiwi kiwi pat ki features jongka kana ka phone kadon haduk kumba khandru teliki 5G ban Wi-Fi ki ada Wi-Fi 6, Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.4, haki mic ki ada ki artilegi mic, haki speaker ki ada ki artilegi speaker, bat ke support ru dagi tagi Dolby Atmos. Nangta ke NFC ru ki ai, kat bah ka tu ke 60 fusion ki claim ai ya kata ka NFC. Teman tapat ni poi haka main kata ya ka dor jongka, ngatrai la bun na pin jong pi pila itip hi ya ka dor jongka naga flipkan. Ka dor jongka ka sedang nadu ka arpun 1000 kendai spa kendai pendai, arpun 1000. Kata ya kata ko prajibi ka RAM bat chis pa ro prajibi ka storage ka base model mo kana handre lada apply daki bank offer la ruban yo hakador ba arpusan hajar hakata kador arpusan hajar ta kadang biang kana ka phone nang ta kata ko ba arpat ka po arpunda hajar kendai spa kendai pendai la pe hajar kata ya kata ko prajibi ka RAM bat arspa san pun GB ka storage katopat katop variant jongki ka khat RGB ka RAM bat arspa san pun GB ka storage ka po hadu la pu hajar kendai spa kendai la pu hajar tekine ulong kumju hi lada apply dagi bang offer kila banduna kendiat naga toga dortra jongki haka naga dortra ba kila launch te kala kamrem kana ga phone namar haka toga 60 fusion haka por ba ki launch ka poitang kumba arpula hajar handre lada ya page menta bala ki dor ki phone lada yo haka toga dor ba ki yo offer tengala bandong ba ki dang biang namar menta usnem ngimla suban expect ban yo nadang sedong ki ba biang haka dor ke batan tementang ngatrai lang ba kana video junga kan ajing rap ipi sibun ban singatu yaki features jong kana ga phone tala da pisngyo yo jumtoy na kana channel jonga wat klik ban ai ka like jong pi bat ka hype jong pi ha kana video bat subscribe ru lada pimpat dem tengin siem ha ka we pat ke video jonga ka bless pun